hey trong cái chuan GST hi kan han ti mai GST lam sei chu goods and services tax ti na ani mai chia hi chi ti awma pakhat chu direct tax an tia direct de umaya valak chi chia yoma sarkar na tok lian an lo om ta te polom tho mai the Calcutta te Delhi te khoi mau income tax an lo pe ngaya al lo tegen pe tu ma mi dang khalai kana ron tel lo ten professional tax an tia chung ta po chu mi mal thil anga chian pek nang chi ten corporation tax an ti le khang kha alang sar zol deu direct tax chu ani adang le chon indirect tax alom le GST chia chu indirect tax an tia chum dong hian abung rhala tur hi cheng sa lo ni tang se la GST chenga lo choi ta se ama le patanga pelovin kha chenga kha abung robanna belin cheng za panga achia rang ti abung ro leitu consumer kan ti dora va kalava leitu kha consumer khan abung roman cheng za ba ka GST chenga kha ape thungang ti khani GST hi India sarkar in tun ma indirect tax a kontrin chi rang ala khoma a siam khania value added tax and tia VAT sale tax and te kan ti te entry tax kan ti te entertainment tax kan ti te le India rama indirect tax kontrin na song deu tho hi GST no hian tura chon khung ani ta ni chuan GST hi kum sang ni le som le pasari July ni khata tang khanin man chan khania kan lo la khevak lo khang lai khan GST poi mo de chunge ni kan ti chuan GST hi India sarkar le state sarkar te sumnar lian ber pakhat ani tlat kumina financial year kan man mek sang ni le som ni le panga som ni le proka hian sarkar lai pui sumlak lu zong za sob le pariat hi GST atanga lut tura beise khania income tax ne hian sarkar lai puina sumnar lian tak an nei om chun ani chuwang te tia soiliam puat khani lo tat apoi moni chuan GST hi state sarkar te sumnar poimo tak ani awang hian Mizoram sarkar tan pun hei apoi mo zia an thiata uluk takan kalpui angaya kumsang ni le somni le panga atanga somni le paruktun financial year kan man me ka kan state sarkar chia lak lo zong zinga za somsari le pariat person hi GST atanga lo tora beise ani chuan tun haya sarkar budget than thir teila Mizoram budget bi kan sum nar za somriat hi central atanga kan don ania za somni vel hi ke mani lo tum ve tur ani thunga kan chialak hian kan sum nar 10% vel a o thei chawa soitongin chiatanga za somsari le pariat person vel hi GST atanga lo lut kha ani de chuwang chonin state sarkar tan hian hei palzut mai chini lo chuan GST lak lu that poimo na claim han ta lang teila state sarkar thu de nuaya kan sum lak lu na lian ber ani tani GST lu that po le state sarkar in suman tur ani tamanga masona na tho tur tamang panina chuan state in GST kan lak lu that hian central atangin a corresponding release tibayang sum kan zuk beise kal zelakha angong ta GST niam re chuanin central finance commissioner tangin sum andong tam theilo ti dani chu chuwang chana wan poi moem ti hi kan khiat atul hle ani chuan kan soidu lai chu state chunga twal chung sarkar he Mizoram state sarkar awm ta tuna district council pathum kan nei ta chu twal chung sarkar ngai teila Aizol municipal council kan ti te lunglei municipal council te twal chung sarkar ang anita local council te ten VC village council kan ti te hi ten te hi an poi mo nia chuwang chuan GST lak lu atam hian municipal te village council te autonomous district council in real bol kha kan lak lu tam chuan kita poisa ban turan yang kan lak lu tlem chuan aniamang chu vene kan riat apoi mali chu ti mek lai chuan tuna kan sarkar hi han en talokila an x-ray talokila sarkar tha ani
sarkarin tlak aniam sum ruam manalama hian good governance aniam ti lai hi en taila tunhaya Mizoram sarkarin GST alalu thalo hleni ti kan hmuwa keima soini lo Union Minister of Finance in Atalan Danin Komin Zun Tha Sang Nile Somnile Panga Thamasa Maiti Dansu Komin Zun Tha Khan Mizoram Sarkarin GST hi Kror Somthuma Laluta Chuan Nikum Zun Sang Ni Somnile Pali Khan Kror Somlile Pani Alaluta Ta Chuanin Ain Thauda hi Anan Tlak Niam Jesu Nikum Le Kumina an GST Tlak Niam Na Chu Za Somnile Pakoi Na Tadiam Ta Dei Meni ZPM Sarkara hian Kumin financial year Thamasa Pathum Kumin Big April May June ahian Kumasa ahen khate nena han khaikin pe chuan GST hi 28% April atan hiama 26% May thatan hiama 29% hi June tha atan hiam tani GST lak lu lama kan state in nas takin tunhen an tlan ta be seitur atlem ta em mai ni contract na lian poimo big Engtin NHI DCL te na thong chi atangin GST hel la lut na sathina kan hun lai pun kan la lut na sathin ma se tu na yan na satakin tun ZPM sarkara hian GST atlan hi amani ta chuan Times of India report July ni thum tun tha a hian chiang taka aron tar lan chu Mizoram hi GST a in ti thalo kan ti thalo le ni ti aron tar lang ta ani tuna hian WhatsApp group at lang ta mem chu restricted tender kan ti velawang ti te departmentalin development sum lo lut ang chi kan ti velawang ti kha an tinasa talutu ka kha GST a khana kal thei si lawa chu chuan economy so pali pangavel kan entira heyan nasatakin GST thana turi ati chuan chua ati niam tani ti hi an mu chua ani tani chuan GSDP per capita a Mizoram din mundik takhi sang nile somnile panga somnile paruk Mizoram budget alan danin kum sang ni somnile pathum nili MNF sarkar laya GSDP per capita income hi Mizoram hian average India rampum pui ai khanin asang tlat kan ti thaviau ti nani chuti rual chon sang nile somni pathum atanga ti li kan la sarkar lai data bang tho chu thian Mizoram hi GSDP hian India rama po hian kan la langsa thakhop mai notice a chuan ma hloi tu kan ni khim kan hun lai khan voine hian e sarkar hi again ti an poi sapuk chiam ina ngonga hi an ngai to si lo lai hi nakina chuan sarkar a that lo chuan sum roman na le sum administration finance administration a that lo chuan sarkar hi din mundir thong taka ading dona atuar tu chu mi pui kan ni tlat mai ni chuwang chuan hi kan thria ta poi mo a chuan fiscal deficit chungcha hen toy te ka sei do chu kum khat sarkarina sum kanin dai lo na wanga puk bel tur za thi fiscal deficit dikhanin budget tam ti bela budget chong kama hian mang thina kumhasa sang di somni palia tanga thinga khan fiscal deficit thi 2.8% GSDP tanga chutin mo puk turanga target ni khana langa ma se to pachuan anan puk tam khop maya 7.6% kha revised estimate ta khana puk ta ni ei lo samna lian takani ti khami thiam ho bin hu chwa ta ni chuan fiscal responsibility and budget management kan tia simidana chuanin 3% noilam niturin central state sarkar te beise ani lain ti lo ting turan beise la khan chu pa chu har em thina ta jon state sarkar house zog le India sarkar me poida 3% noya an khung thei lo lai khanin 2.8% na khung tura in beise in kan ome anti lai khan an puk percent kha khita 7.6% kha ani le si ta ni nei turul tu sumen kol ko hian
kan sarkar hi ka va soi cheni lo thil dik tak budget figure atanga en hian an lo chamhul hual ani chuwang chuan sarkarin suman kol thiam lo chuan ai tam hi la puk lenga nakira chuan economy crisis hi kan tok lo wang te soi te lo sum puk hi aponga takin aswal lo amar chu kan sum puka kan va man na kha GST tan engza nge khang khan alo le tur akhin chhuati ngai to mi lawa kalin tu na hen kalta ni na lang ani chuan hey state finance commission te a oma he hian recommendation thatak tak emene phun lai pokhan kan nei ni i heng te hian ngai pui mo tok lo ni na lang ta ni chuan a khai khom na toy te kan soi du chu DST dan manga chialak ani no kum sang ni le som le pasari atanga som le pariat atangin rei to khom mai kum som don kalta tang khan avoi khatna tan kum sang ni som ni le pali ZPM sarkar sang ni le pangai inkar ni kum budget liam ta a khan Mizoram GST lak khom hi nashat takin atlathiam covid tin lai khan heti he thleng bia lo sum hiat lo lo na manatur tam takom lai pokhan ataniam lo nikum an sarkar lai hian nasatakin ataniam ta a kum thara po zia lam ain tuna achen ti mela akal da ngai toi chuan alataniam zel don ni hian tunka sarkar hin lam ta ni tol chunga poisa wanga sumdong te ani sal theilo kan ti zong zong hi ani ta ni chuwang chuan ZPM sarkar hi finance a fail leilet der sarkarin kum sang ni som ni pali ni ka chung khan in ren chem kuma puang ma sela Mizoramin cheng vaibel chia sang thum le zale som thum le ta thum point pali panga anei bel ni in Comptroller and Auditor General of India CAG report a hian chiang takin ze thei mi lowin khovel khiatin an tarlan sak ani chuwang chuan kumina po hian engang takniang moti hi ngai to tham ani kong chu cha po hian mo phurna langam lo sarkar ben per tum zel sarkar noi hian woini hian kan hi alung chet thakati tiang har sat hi Mizoram hian a thlen voi khatna ning ka sia a covid lai khan kanan boi viu ton na tun chumang reng renga Mizoram hian sarkar kan nei talo mon choti tur khopa voi nei hian sarkar rin tlak lo kong chung sanga phei chuan kan nei hi kala khelo kan juk soi sel ngot ni lovin ngun taka voi nei hian sarkar hi ani nen chiana thil uluk takan chuta eng angin nge poisai kan lo pan ti ngai to mi alawa anan kal hian zoram mi puya har satnan na shatak min siam ani ti hi kan tarlang ani kalome